ben sampian alakoh tusah cebur lebur karena oben guleh ben sampian pon bertabur jugen matah guleh ben sampian ampun kabur nikah tandena je ampun masoah kakobur coba ngemik guleh ben sampeyan odi je gun ngakan tedung kerbek ker marenah odi mate buntuk labun pongki odi tunya bada jekung tangkung ting acabis ka Allah ku laku letak gudung napa gudung mbak minta nyampit mi kalau ke seorang saya nyampit pak mun tak perlu moli ya pak gendeng odi nang itunya dun cepi kapiaki karena pateh deteng kadeng tak iki pangki odi nang itunya se den te beni soki guleh ben sampian sateje mati ya kapi mati tak mati ya pak banyak orang bu penyaringan pak jawab nah mati ya tak mati ya temate Salih wa sallim daiman Salih wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma salli ala Muhammad lebur tak lebur ke salawat Reng Juru Timur laki bini seneng tak seneng maca salawat. Sampean berapa kali sehari semalam maca salawat ke Kanjeng Nabi? Petong kali cetak keji ya. Minta pan contos lah. Contos mun Reng Juru Timur contos mun tak mulai tinte se nyontos. Mantir teti orang ahli salawat. Mantir teti orang ahli Quran. Mantir teti orang ahli ilmu. Mandir teti orang sali sedekah, mandir teti orang sali beda, sampai mati abdina benajunan ngiba Islam bendiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil masyayikh, para ulama, para kiai, langkong-langkong Kiai Haji Muhammad Kurdi sedari Sampang raka naipon insyaallah raka ipon Nyai Al-Mufarrahah sedari Sampang ben sateje para kiai Kiai Gufron selastare maos Fatihah sareng Yasin sareng Lora Muhammad Habibi BM anak dan kula bedelang kercukeun ben sateje para kiai sateje para asatid sing onceng dek abtina Bapak Jetem sareng Bapak Matsura na sahibul hajah senang ke pengajian mangken tak bisa mulai dari Malaysia capuk corona ini manteri selamatan ben ustad semanggil abtina kangku sekader tormator deka perajunan sedeja abtina sateja na sangat taati tor amul jaki bapak pejabat pemerintah terutama bapak kepala desa Juru Timur ben aparat epon sebutan kaulah hormatin ashabul fadilah was sa'ada wal karamah deretan Bapak Bukasan, Bapak Yusuf, sereng tuai pon Pak Matsura sekeluarga gadin toh, sekali beliau ampun takdir pas ben Allah, kuat ben Allah, nyalamaten romana, Roma genteng ngak ke arwah tangki, manter manfaatah, manter barokah, ben ngaholen sampun paleman kade ke alam kopur, manter muka Pak Yusuf, Pak Bukasan. Keluarga mulai dari niat lakona tunyana sekorbanaki untuk Allah ingat panika robana manteran pas tak ada dengan terima langsung ben Allah sebutan kaula amul jaki hadirin wal hadirat sesami-sami amul jaki sareng Gusti Allah sebutan kaula amul jaki abdi tak bisa lanceng lebar pamator karena kan itu beda ampun Rabu Nyai Mufarrahah sedari Sampang kangku tormator abu debu dek kepancengan seteje cuma abdi maki sekecek mulia gak ada
Saya ku gendeng gula lagi. Gula jauh kia dari Bunangkah pagentenan pasangker. Enggi. Cuma gula matur ka panjenengan. Matur ada mah. Tori gula men panjenengan semakin asyukur kelu ka Allah. Kalaban kalema abareng. Apa-apa? Gula men ajunan gara-gara Pak Matsurah, gara-gara Pak Pukasan sekeluarga malam semangkin bi Allah gula men ajunan paring nikmat ra. Bagaja Bu, nikmat ra. Genjeren ban. Dan nikmat ra genjeren banyak panik katore syukur di kelu ka Allah. Kalaban kalema abareng penyaring alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah alal imani wal is. Alhamdulillah ala kulli halim magana. Karena ternyata ala ko bagus enggak menikah bisa matade katusa. Tak ngucap amin sampean teh. Kita pan contoh sera. Contoh semondeng juru timur. Mulai tinte senyontos. Engsi. Patade tu sebikus teh. Saya apa orang salah ko bagus. Pat sapora tusan ben Allah. Mak bengal gula ngucap siapa nikah? Walladina kafaru walladina amanu. Eko subun Allah. Walladina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang-orang seiman salaku bagus cepon Allah bi sengko ipata ada utusan isapora ayo. Kan mangkana mun alaku bagus jabu ambu. Nangge pengajian jabu ambu. Mangkene kanto laku ide jenna. Tandi jual magelagen. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mantar saja amal diterima ben Allah. Tu saya sabora ben Allah. Lebih-lebih ngadi berin bulan apa? Bulan puasa. Mari perang bulan sampean, bulan Ramadan sebulan. Beni perang benreng Yahudi, beni Palestina bulan sampean. Orang Indonesia, orang Jur Timur, mari perang ben se. Alias benap menang tak menang. Pemenang napa punten ben Allah. Pemenang dari muljana Rasulullah umat tataring Bunangka taring Jur Timur lagi aben bini coba agen tengah sokia miskena pamul jabi guste. Alhamdulillah untong dadi umat Kanjeng Nabi becerah tak becerah mulja tak mulja dunia akhirat. Alhamdulillah enggi jek karo tarawih banjir bulan pengapuran Allah bulan Ramadan mah enggi banjir pengapuran Allah bulan Ramadan. Sampai berdabu dari Rasul man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa betanggu mat apa sebulan Ramadan ceng karena Allah tu sana sidak ada ni sapora bi Allah taala. Alhamdulillah. Mangkama Ramadana imanan. Sejuadan man sama Ramadana. Sejubudian mangkama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa betanggung maca ke bulan Ramadan atahajud maca Quran atarawih yang Jur Timur bendeng Bunangkah dari muljana Rasulullah makanya coletan ikan cerbi Allah letak maca amin sampean le mitaban kana ki kursi ya tak bembung kering Jur Timur terus lagi ibu lagi boleh dari muljana Rasulullah muljana Rasulullah umat taring Jur Timur maka tarawih le coletan isan ben tarawih na 15 menit ikan cerbi Allah lober engkin apa punten aduh teh mungkin ibenting aki secara bentingan ibadah ring Jur Timur bereng Bunangkah benting aki ben ibadah ring Mekah Madinah. Reng Jur Timur ben reng Bunangka celok si masuk aswarga. Napa? Apa makeh ko? Minta bancon terus ada ini. Pak benar mana jawab kiai senika beni makeh. Lareng Jur Timurongku. Abai dengan depan ben majadino. Makeh ko. Pasopanan sekoni kiai
senika enggi dewa punten aduh mun dari Mekah Madinah mun tepaka Syekh Abdul Rahman Asud sing imam teretan 3 jam setengah benduan teh Quran saja saya mau dalam salat tarawih teh sanyo bacaan teh sab nyerap sab kata kota kajalan kada seneng kata atik kata ya Allah karim nyaman mangga dari muljana Rasulullah nun gelenon makereng cur tembor atarawi lecoletan ikan cerbi guste nah coba ke gufran gila karwah munda pak boleh ke bulan Ramadan paham ngimami ning masjid pahnya ro Mekah Madinah ngalak 3 jam ngalak sajus oleh serakaat pas tole ke budi muntak karete keraya engkin apa punten mari tarawih ki maca Quran nika boleh mak ya Rasulullah ya Allah muljana Quran tahu sa maca kan ngidingaki ke orang ngidingaki sa ayat manistama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah tanggung mat sahaba apa itu pun Rasulullah laki aben bini ngidingaki ke orang maca Quran sa ayat lah saya ayat saya baca di saya ngidingaki ji itu oleh setong kebagusan ben Allah pas kebagusan naik ekel tekel bi Allah Ta'ala maca amin bu apa derwah Allahumma salli ala Muhammad nika kan ngidingaki mun maca lain boleh wa man talaha kanat lahu nurun yaumal qiyamah sapa apa tanggung mat laki aben bini amata kar Quran sa ayat la sa ayat saya baca ku aku ni akhirat gemar bekal dadi demar dadi nur nira kasih maca nika sa ayat mun sampai 30 juz berempat ribu ayat 6.000 ayat lebih teretan mangkan mun yang cur temur bulan pasar diberiin ngata maksi Quran berempat kali tompas tade sekali Allahumma salli ala Muhammad ting mare tarawih telasan enggi takbir tanggimongan beleng jelengna mare takbir beleng jeleng lalakeun jeureun boleh kenapa pengajian ini ngapa nih sampai ngundang Nyai Mufarrah dari Sampang cebon laku beda boleh pengajian ini kentoh ke Khairul Mufid sarang ke Fahrul Rasi Aziz dari Pileun Porpo engki Sampang pengarah tebon dan gule sing kulaku mangkan samangken teti tenggule tau sajeng lanceng lebar pamator sapanik kebeuy napa korang make cetak aja orang apa dina di ile bala irojan tak tahu ile semenika pergi ae teka lagi ae awat ngak menikah gelu bendenan orang malam kiai gua tinggal sampean cek mulai sampai laku sing ku gendeng guleng ki ni ibu parah aja dari Sampang malam mampun semangken engki tore pun pola ada banyak sih motor lagi keng tak bisa diwektoh engki cuma saja laku pada kamanter pada iterema ben Allah tu samanter sapora ben Allah mulai dari Pak Matsurah Bu Matsurah sekeluarga sampai Pak Bukasan sekeluarga setuju Pak Jotem apa setukang ngunjung setukang nolongin setuju panitia setuju manter nikah kepada buna Allah dan nama buna Allah wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima orang-orang yang salaku bagus ya buna Allah bagus apa baik mun yang karena ngambri ridha Allah ngambri ridha Rasul ngambri kesenangan Roma akhirat maka orang yang ngajari siapin ben Allah isadiai bi Gusti Allah kenceran seraja alias swargana Allah masalah ring bini dan gue tak bisa nyampung pamator ampun cukup pagi kan Nyai Mufarrah engki kan sekadin to sumpengan pamator mun beda pamator bener murni kebeneran dari Allah manter manfaat kaptina ben ajunan mun beda pamator salah lopot ben kelero lagar murni kebutuhan dari Arabtina TV Al Faqirul Hakir Ahmad Badwi Muslim butuhan ben seputu tak langkung sabuaran engki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.